for nyame kan se nyimodro mo ni mincha kahabo ni ke ewale ke susuma anyu se bo ma no wo yo ma na emi ne mo fia mo wie dwomo ka mo fia mo wie dwomo le nti no wa aka ka shipping University Foundation ni mo wo shishi ka uta no fi ni alo uta no fi beka bi meni amebe mami ke papa chale ino ma ne ka shishi ni owanyo twale no kala fi ka nya fi adoye ofen won fitai Attention TV team fen fitai ni oba mommy ni no fia no ba jaji ni mo acho obo ka she oba hie se ni sano share video ko na video e sano share no like ni hu ba wa ni twumo aya hie ko fitai wonye wo fitai wonye wo ya wonye sorry so e sani mi ncha bo aka shi ba no ba hie Attention TV se bia ni awi anokwale je amale sani wo wi anokwale sani beni sani eyo wo ba botemi ni wo ba kwa beni ni bi eyo ni wo ba domi ni wo na aka shi nyumo lenche ha wa anokwale susuma no ka ba hie se nyumo ajobo beni bi ofi oni bi ke o wale ke o susuma ke o solimo ke hie wo se nyumo ajobo arofo ni etiefo onyame sunsun no onyame bambo na me kan kran you because me have yen kran me fitation wa me invitation me maame nua no mo rotation sisi ame no kase ntimi me yen krani hwe me mark no ne ya kan se odofo ne sunsun bia onyankopon de ama no awrane kan wana pay no nse wode na ye misa se etisen onyame mo ada sori dia be bisa se etisen onyame kan ho no nyoyi ana pe mu mo ko mu nyimo so nyina me sere Israel nyankopon bambo mam Jehovah I am a shia Elohim na on come home mama mo masem obi mempira obi anko mara sunbem abrochiri no wiase afa na nyina obi anko no mara sunbem wa ogidi ka amen kese na yonsase amen orofo anapai na me kan se queen su yase so dia high Attention TV so dia oni bi enyo asubem ko ha me ba tie ni me say so penyame no nyam nko ade e den obi short time amane me hu sa ye nua be ma kwagubofo me ni ma ye be age group o sheda nyinse me sa anapai me na matete nsem bia waka eno na me pesa me ka ho asam kakra me ntan kwagubofo onu se kwagubofo asam mana o de antwi bi so de antwi na se nya me ka eyen so ameka kwagubofo no pena koresa onye se obi a wo ya too partial to condemn somebody nemo asobi ni bo afo ni yankopon me ye kan se kwagubofo de ababon tin se asofo Ghana asofo nyom nyina na papa ane no kora yu kwaku no kora tu obo Agradaa Adom chedua ane adifo bi so omo ye fools no ke kan sam ni wie no me pese me wo de comment ba kwagubofo no sofo kwagubofo me pese me bisa se susuan pa se ene ba bia dunu ai se ye kan kwage asam kira sore ma no ba bia dunu ya temdidi se mo hwe na nyame adwuma no mabre mu a mumfiri mu ne ya ba no nya kwanye na munja memesi na machikire o magum na asem ama ya mu se nwan no munya omo no mo mra enchene fa nyame asam kroje mfa mo kwaku asam asana no kura asofu no binya bet kwaku atam so ta aka say who are you to judge mini bisa wo so ye crusade campaign kwaku ma hwa wo tu ma she ba konkosi ba bi ada na nke yetimi abakura abaka se kwaku atubosi akon ni jata Iron boy kura ye crusade ntie nyina ye ko support Obofour wo yamma enyonyam no wapa nyakopon ya ma no wo ya bobom tokuru abobba wi na san ni panti wonu masebio na wo ne suffer wo preach wisdom and na wisdom no way and na ya say atemdie nko na bema abeboa wo
So one card dum che hu asem an honto one card Agradaa once Agradaa nanga so no oye fon dada oye Babylon dada social media kan kwase asem sa na kwaku e won wa se utumi e bade se wada gire be se wo etam betre TV so be kika we aka me expect se ba betre wo church wisdom ho nsam wo church Nyankopon ahindie no nsam wo kwaku meso san kona sambra kwaku Reverend Obofour Antwi siako Iron Boy Mr. Innocent ni jata ni ame pesa wo ya ni se wo so be crusade preach wasam no kan okure no na den na wuti social media wudi atam na de akoka dum chedua enti pacho obi kan no amfi na na ayede kwaku bafo obi kan no amfi na ayede se wanya isa kwaku anu nsem besa na esa wunyo bi amoa wunyo bi nte wonka moma nyame adwuma ne yakono kwaku ma dikai moma ye kono ne yesu ye ba ne pe hu se nyame adwuma yakono ne yesu ye ma ne yakono ade ne mahura tia ma sel kwaku ni pa sewa mema ne hu eno hawo enye ne na Agradaa be ka ho nsemmone kwaku atiatiatiati enye ne na asofo bi be ka ho nsemmone kwaku atiatiatiati Adom chebia mo amo ya adamfo enye ne ana asofo ne bifu ne hamo insese mo kanyame asem no o man ga na ayeshishi esem de futuo ni nyansasem beto obonte no atomo ne ayampia ede na abenya ya be kansa high attention TV na ko Pastor Foundation e ba che o pese wo ye nkwa na o ye live subu ya bunabuna e ba che o frequent na pese ya do yin so a frequent o pe brodo o pe any pastries items o pese o abruchiro o pe dry fish na e da browa ba che queen phenomena friends a queen me pe dry fish o bo chiren types a o pe obechen tribes out pe bia pa kokona ma ya ho obechen types out pe me ba cho on kon kwaso kototo ayen basa wansa ni ono abi be ne kama with the true oven very standard audi out me say udinam udinam nti me pa cho tie me fa queen number 0548 30 2985 na friends queen me pe dry fish me pe otimi ya ba ne bi kura na adry ebedu abrochira owo na ayem kwan tini opebunapunu opeso kane ma o potonya mani na ye bibia na wakane na okuntenem no de abro abrochiri e pa cho e baba na ye standard umbi na abade umbi na abade me ma wa ma kwan papa di bia wo ye government worker unya time o ma kwan papa na mpa cho me ne de no ofe eno wo enim ni echi ndie bia e be ma friends o be nkwan me na me drive na ba me am drive na ba me pesa fu bia ndino open kwan na o be ne standard na o mo de apro sika kakrebi bia meat spy do not chips bi na pesa di si table so ma brodo bi cake bi the queen na ebabo na asabne se moma yehwe nsema Obofour akeka Reverend Obofour akeka yehwe video ni kakra na afebra na o twe ho am just me hu se nyame kuma sa of manu nsema sa na wala wewe kuma sa of so na ejimi wo mo yasa ni ba ko pe opambo adakwa iyedom Ebenezer osana pe fa sa wura otu na hwi ahwe ebo ana emo yengo hwe Obofour no we bia fa chem e makwase bia anye na dwene se obetimi ase nyamedwuma sunsum side ye wo mu no watwi bia timi sa ne da nshira papa me ka osoro Ghana na metie de ehuru bia badwo me de meka that's right okay ahanye Nigeria when I speak listen odifo bia wo ka dem bia ja radio call me natural the new move in town move no nye TV enye radio bia enye social media enye TikTok on sa no mbesresre no jakoko wo mu a ma menkyero de so ya asa ebo bia kwase ampade bi mfa do so nsina sene se wokura ntwema woni ntwema hu konfo no wagimi kya na bosom no okay so on ntwema de ya sore okasa okom
on twema de ye fuo o de me di natam onye na adwuma okay nshranka no amen oya abusa mu obi kura awurade ma ne nyi amen ti asem na meka no yes papa e ka kofa asem ba me na maka me ne so yiri pabere me nsuro maka on twema o de ma obi ton ade a asem na meka no se hunim yes daddy be so on twema so de be mu obi se nipa be ba sori a wa jimi cha na bosom kwase ampani no konfo na jimi cha bosom no okay papa na me nuamo asofo bu am di omo ho yaw busam sa de pampa chwadama omo sra chinisika pampa ana omu ni anyansafo so agro sofo obi aba obi amane ya me ho ye wahida da bet me mpa wo so wasam ko so ye fun okay kanukura me ka kire so okoto na afa de sebento a na wo sa wo ye fun ahoye awo mu ani bere wo mu e de tina me nua sofo prophetic side omu nyina wakoma prophet bi akoma ano titi na me kasa tie bi no tv na wo nya so begina 30 minutes ana obi ye no adweno de begina so nso obegu obi anim ase ontimi ngu nipa nim ase ma nipa nyi woni nkosi awie ye da one day wa no bepa market. I'm not going to contradict myself because come say nowadays me back come say asofo pa na nka sori ahomachi ato mo nka radio so I drove around Kumasi town. Man of God, wake up. I'm not encouraging you. I'm waking you up because what time me? Ti me power sam. Kumasi aye din biada. So therefore I'm telling you biada my. Kumasi Sunday nipa wo krom. Enfa nkwahya garamsi ayentu. What champion Kumasi awie? And on 31st, me catch them say, why not champion Kumasi? I champion. That's right. With 21 days. Yes. Upa drive Sunday China class or dinner. What even counted 3 churches? Without mentioning my church. That's right. Oh yes. And you know, me are one person. Archbishop Nicholas Duncan William Church what Spinters. Yes, Daddy. What even for Kumasi the and compare? Omo eja Kumasi ma omo. What is happening over there? Omo abampa boss off me de me twaba o me de no for yade aba o pray break loose na sembi antachiri atana se bo asembi ani ho okay to oba ye na no for no ko e wunyame yade me di wunyame ho adanse okọ ade na papa wo sofo bi mpe wasem sofo bi agimi ompama sem because of say nyame de me come anim okay watimi afafun busa say ah yes Obofour tutu asako ni fio metu sasa mentale ni me nyina me yiri nua moto ho ne no aduane ne atulam kurusa akofa de abrami wo main East Legon na sa me wo cantonment ya medidi osofo wadwen boni ntunza orant asomfie wuretu wo dwere me ho kyan kwa abafa so abakọ wanim eti so nyame wo bibi a won kyerɛ wo ja mabra bo sese ne wagimi nyame nhira papa God bless you papa o ma de nti o mo tan wo ne nie why life obi kra ni nyame no obi nyina ho I'm telling you today ebi a offering kwa na de udidi that's right correction kakra no tenase onyame amfa anchew and the corrupt pastor is standing in front of corrupt church members here okay I see all of them as fools because whatever they are saying in there and kwasiafo na kasa kwasia na kasa na kwasiafo na etie I'm being honest right onyame nhira anzo kwae ho adwiri okwae ho adwiri opa bon ko santo kwawe ona asema be kan se ponsa wi auto tin hwe se bon ana odo no bi chikele wona man fosa no atoni na wadundu mi jani nyina no de ko orobo ha attention tv ni dia na ko university ene bo chi do makao onyame ka bye bye